Avec Marie en Andelec et Kinigomdjor Songev avec do Profeu. Dao film bevad vo de velet ar breuet ipad vacançav an Andelec. Sur mat, obez beut tro de selet d'or ur serien Naruto et Braunek. Ama eulien mat ur serien Naruto, e ver koutan de velet ur film bevad Naruto ipad prentat an Andelec. Dizolet vo un Naruto un tameuj brasseur, ive vain aventurio neue jet lich trolad mignonnet, hag i tonnet de vout un ninja ampertré. Hag avet ur rev vi an an, e vo ur film aral. Paddy McPat. Paddy McPat zo kar Fred ur son nour eus on abarch tredao. Mais un dé e roarveza ur gwalz ar vout de Fred hag un dao zo dispartiet. Penaos en em gavain endro. Un istouer ker a vignoner. Gwejet ur studio adran ur Gruffalo, pram ur but, zog, develet adal triblé, ipad ur vacançav Nandelec ar brezoweb. Michel Priziac a genik ur groniken e brezhoneg ou un radio Bretagne Piem. Ah bah oui, un nebeut blave chouzo. Hag e wabe laket varvel, ba desiateur brezo web dija. Ur podcast zo diez da lakat indant gwezen sapin an nedelec. Chetu perak, e zeus bet em banet tos triugen kroniken e stumel leor gant diou bladen e vido chilao. Biskrivet ebet a chronikenao gant Laura Lemercier. Skedenawet gant tresadenou nono. A troedin bet e galek evidare interesset. Breiz pendaben, ul leor embanet gant an ti emban kidour. Eve vest. Peseur oberio ira en ti. Peler en emazez da zebre. Da beder. Da beder ive eve en e gwele. A bep seurt darvoujou, a vo kiniget a ed miz an asvent, vid gortoz an nedelec. Hagen o zouez traoù evit ar vugale, evel just. D'ar zadorn c'hwer a viskerzu, da zeger. Kit d'ar stal nedelec a ozet gant ti ar vro kemperle. Evit farda gwispit, chilaou istuerioù nedelec emrezonek, hag eue skriva liziri da dakour an nedelec. D'ar zadorn piarzek a viskerzu e tre deger a c'hwer an oz, e vo mahat a leorioù ba broleoun e lesneven. Leorioù a pladenao a bep seurt a vo kavet, a da derreur goudemern e vo a ozet kontadenao e brezhoneg gant azilis sotin. D'ar meher seitek a viskerzu da eneger e vo lenadenao evit ar vugale e brezhoneg ba lok Mikeletch ba bro an orian. A sonerer eux, peduir e teuio ar ganourez Elodie Jaffray, a semblez gant skol sonerer sonam, a dan daouvarnugen a viskerzu, da zeger, e vo gwell an nedelec a ozet velpet ble, gant ti ar vro kemper, gant tresadenou beo nedelec, un ar vest, hag eue ur merd vihan evit un devez e brezhoneg pendaben. Neke klok ar rol, neus un kit war lec'hienou internet antiez ar vro, evit diskwacha d'ar voujou al. Ama vehe profet avec Nandelec ur pas tridever gwell izobediger e Braunek. Ur prof diba vehe keta hag ur chikour brav avec ar Braunek. Djodare da bo sort gwell e komzan, gwell brodel ar Braunek el just. Chetu digoret biye derir Nedelec GBB da vel c'hoar nugen. Betek fin ar mizman galarit prena un paset tridever da dregon euro epchen. Profaoet ur pen a yeig et pep pas prenet. Avec den ober, kit a on lerien GBB petch bezedach, pe ar ouiz event. Dinen eura mona ban ospital ar ler bout beut ur gwalz ar vout, jeti rartand de vari un Andelec. Ne ouietche gwalvat petra zo ar ruet jeti. Mais resaouet i doue un nebeud mizio virok ur liour, ur geriadur, breonek galek, kour, kaset hag en ezen ur réunion. Ur liour hag en doue chanchet i bue. Chete penchetan un istouer gont a bue mona, plar kour a wal, ar ileue, saut jet ur studio. Ban istouer eve chanchet ur prentado ingal, etre urble irok ur gwarz avout, hag un deio ar ler bout diunet ban ospital, tchent kompren peptra. Ber hypothèse, ur liour skrivet jet Laurence Lavran a gambanet jet a liam. E kambr ur skrivanier zo un dachtumat dan evelo skrivet jet Patrice Marquand. Da skrivet ebet dan evelo skrivet pelzo jeton, a reo nevet tout. Neus un kavet ve a bep seurt istoario a bar. Traoù dena hag ur kontaden, istoario jet Fulster, jet Fent, traoù duir, pe duir an val beurpet. Netcho d'ave nitra, en doet tapet prise dan evelo tik ar karez, ipad gouel ur lurio ba brer e daou vil poar ar nugen. An avezout an istor, a zo kompren an amzer a vremañ, a
sevel an dazon. Egise krog istor meur Breis. Vrao a leor savet gant kebredigez istor a sevenadur Breis. Jean-Jacques Monnier hag eskipai neus kiniget istor ombro evel un teul film gant penadous clair a skeudennou laket an eilre war-ler a real. Ul leor skiantel nie, met neket ul leor arbennik ar pal a zo rei al roiou nan nol. Daoust tu meuzo, unan ingalek hag un al in brezonak nahan. Le prof nedelek eus a renta tout, dresto evit skolerien a skolerezet. Ispen kan vlaso war tachan a brezal braz e oa bet dreist ordinal noz vez ar pelgent. Soudardet deus un daou du a oa nom gavet e kreiz an dachan emgant evit lidan gwell an edelek an nol sammeus. Setu an istor dibar kontet gant an drevers un album. Brao ken troet diwar hatalanek hag embannet gant timilen. A len a wezi en va daoulagat pa vleunin evidout evel a lin na rechte. A klevet a ri morzol va ralon o skei da roulen digor war dor da galon. Ma plija dar barzoniez a sonerez e ret dar chilaou goulou milstereden pladen diwean tifenkor a tangi ar galkare gret o deus tond da skridou neigros mor. A reu herve ar gal a brao ken an disor hag ar meskach etre ar vouez a bouessan diaoul. A posu vo dar gwelene war a leuren e miskerzu dan Nantek ba Sansegal a dan neiz war nugen ba hor morvan. Goude Google un nebeut michouzo, sedei Dipple ur meziant trei neuve o kinik ar brezhoneg. Ouspen kaniez avec kemeret e kont gantañ, hag e touez ar yezou e mod beta, e zeus bet ouspenet ar brezhoneg nevez so. Posub vo dior trei testennou e brezhoneg, diwar unan deus ar yezoual meret gant Dipple, a kinveria an disor gant Google, pe gant troer office publik ar brezhoneg. Hit hazo ur c'hoari taol a fesond da lakat indant gwezenn sapin an nedelek. Evit c'hoari e brezhoneg gant o pujale hag evit kaout plijadur o l'assemblez. Ur c'hoari eiz da gompren adalek c'hwer pe servle reve ar vujale evit daou betek piem c'hoarieur a muior memes. Pep inidedro e vo pigoset meur a garten gant chifrou etre unan a dek varno. A pave pigoset ur garten, eve posub lerez kartenou an nol c'hoarierienal gant ar memes chifr evit rastelat muior a boinchou. Met diwalet, ma ve pigoset gagnor ur garten hag a oa dija dirazor e vo kolet o la c'hartenaou rastelet an droman. Dior da choaz, pegouls, chomazao da bigosat neuze. Hag evit lakat o kartenou da gochte, e vo ret dior gortoz an dro var ler gant ar spi ne vinket leiret hol gant ar real. Nedeleg laouen dor.